Naš najvažniji prioritet u narednom periodu, djelujući kroz lokalnu skupštinu i povezujući aktivnosti lokalne skupštine, lokalne vlasti sa institucijama Republike Srpske, prije svega sa vladom, da razvijamo privredne kapacitete ove opštine, jer budućnost i ove i svake druge opštine i cijele Republike Srpske i njena sigurnost leži u njenom ekonomskom rastu. Dakle, mi moramo te sposobnosti koje imamo prenijeti u život na način da pojačamo ekonomske potencijale Republike Srpske, da obezbedimo više posla i na taj način da stvorimo sigurnost za mnogo veći broj ljudi za cijelu Republiku Srpsku. Ovdje na Palama i u okolini Pala imamo više privrednih subjekata koji treba da prođu kroz ozbiljne reforme. Prije svega to se odnosi na dijelove bivšeg FAMOS-a i tu ćemo se angažovati i na putu smo da imamo rezultate. Mi smo već obnovili proizvodnju u fabrici motora specijalne namjene i u fabrici motora i sada ćemo tu aktivnost podići na viši nivo. Imamo vrlo kvalitetne partnere sa kojima smo u zajedničkim aktivnostima i evo ovih dana ćemo privesti kraj te razgovore. Ja očekujem da ćemo tokom preostalih mjeseci ove godine imati značajan rast privrednih kapaciteta opštine Pale. I to je jedan od najvažnijih ciljeva koga želimo ostvariti, a naravno mi želimo sačuvati sve one vrijednosti i prednosti programa Socijalističke partije, a to je da ne izgubimo osjećaj za ljude, da se ne predamo samo tim takozvanim profit odnosima, stvaranju što većih profita, nego da brinemo čovjeku o njegovim potrebama i da na bazi socijalne pravde koju zagovaramo snažno kao jednog važnog mehanizma instrumenta u rukama države stvaramo preduslove da budemo ravnopravna zajednica slobodnih ravnopravnih.